Ene bedroom ya Matiang'i. Mwaigwa Ruto na agenda garia Baringo. Akaebereria umwana omoi akamuterera aki tomo buso. Sit down, say nduko ya lege gutina kami. Ima itibara ambe. Ituma rote ko choreke candidate Baringo. Mwarote ko kubeke candidate Baringo. Ingerago teraga. Akuimura chibese. Ki helicopter. Igate ite osoki umwana ito ogoro Fred Matiang'i. Igata ite una Matiang'i asoki yuko nkaga. Garo chiko ikaransa Nairobi. Na babo rigadi. Baka ite kukokonya ku Mount Kenya. Na babo Kalonzo Musyoka. Na babo natembea. Bomote na aye ituono te. Ekero kuirobo MCA kuruko. Kakibono no chiko ikaransa mese. Na umota gite yama ndurani. Igongo wa granadore toko wa Matiang'i. Ese yeye ni ya Matiang'i. Aseni ndore kanisa tibura mageka. Gonga ile mateje tobua kerane. It is not just about November 27. Remember, in the year 2027, we also have a chance to transform our country. You may not understand the destruction William Ruto has done to our country through excessive, silent, secret borrowing. He has messed up health, he has messed up education, the economy is in shambles. We will not give William Ruto one extra minute in power.